ekipo nogometnega kluba Bline Grosuplje, lani 9. uvrščeni ligi in pa ekipo nogometnega kluba Šober SC, lansko leto 12. uvrščene ekipe. Poglejmo obe ekipi, sta obe Dimon, kapetan, 6, Eli Čandić, 7, Rizvi Čale, 8, Dermazlija Jaka, 10, Rozman Miha, 11, Laka Rok, 1, Kadri Čamar, 15, Malko Čarek, 9, Kofin Bor, 5, na rezervni klopi Goriša Jaka in 17, Viki Čeni, trener Đorđevski Vojt. Uteki! Gremo not! Bravo, Ado! Dobro, Denis, ja! Bravo, Rizva! Ajde, glupina! Ado, gremo, Ado! Glupina! Bravo, ja, bravo, ajde! Bravo, Kolar, bravo, Denis! 3-3 za Enka Prinje, igralec številka 11, Ivanovski Mik! Proti golu! Ida! Dobro, dobro, to je bilo... Jebote, Ado sprejem, tičku mater. One stop. Če, Ado, cak? Bravo, Met, ja. Ekipa Enka Prinje Grosuplje. Gremo, nadaljuj, Mirš, nadaljuj! Ajde, ajde! Evo še jedno ti gre za kartu Miha! Ja, trikrat Ivanovski, Miran, gremo, teki! 1krat Petrović, pa 1krat Černić. Tako konec prvega polčasa. Sama sta postal blok. Diagonala! Gol za domačo ekipo. Lepi hod! Ključ. Šile varuje. Šile u žogo! Veljo not, veljo not! Treći not! Ni dolge! Bravo! Čani! Gol, gol, gol! Druga!
Vse.